naupang lai atanga lar chan puitin hnu po a lar chunjom zel le hloting bera mitam takin Miley Cyrus hi an ngai ani November ni somni pathum sangkhat zakwa songkwa pahni khan Franklin Tennessee alo pianga American singer, songwriter, actress le millionaire ani apa hi country music singer hlotling tak Billy Ray Cyrus ani boka hunrei tak chunga abial pa chin in hual na po voin ni anei puito le anin nei hun kumkhat empawh ni lo apasal hlui Lime Hemsworth nen anin chen fel taboka tuna chuan Cody Simpson nen uluk takin anin zui mekani ole tun chumchu Miley Cyrus pawisa Khawhralnate thir ho ve thungang o Miley hian mipuite hmaah landan thlak danglam fo china atangin naupang fel thuawih hmeltak hena montana hunlai changin chuan hmeichhe bawnra le uchuak tak angin Bangerz hunlai akai chhowa tichuan thingtlang nula fel hmeltak country girl diktak angin alang vele boka engpawh chu nise landan thlak danglam fo mahse pawisa na yero apung zong lo chuan a in thlak danglam lo thungani Miley Cyrus hausak na hi $160 million anga chhutani a mahse michin khat chuan $200 million vela an ngai thungani hetiang zat pawisa nei chu amandan chen khat chiat achak khop mai Bachelorette bet a omzia chu nula emo tlangwali nemo inan lua tur chi chungko pa ngai chen na tur in ang alian ni silo mahse thil engkim chikim ve veksi ang hi ani a Miley Cyrus le Lime Hemsworth te anin nei maloka Malibu California a an chen na in $6.8 million mansit mai kha kumsang ni som pariat California ramka nga khan akang cheveka chu siam thale mahse heti chung hian Miley hian omhlatsan adu lawanyang abulloka bachelorette pet chu $2.5 million in alele ngal vatani he ina hian bedroom pali oma gothic style bathroom hot tub le car pahnih da theina garage electric car charging station omsa ngal thapani hei baka hian bathroom pathum le chanve a chanve lai hi an titel ve zia le ngala a omzia chu full bathroom ni che silo bathroom pa ngai ang lo de hlekti na te poni mayang chu chuan swati lumchop thei ani boka media room le achung hi achangkang thei angbera chei vekani Nashville Farm Miley hian Malibu tuipui kamvel te aningani chuan Nashville Tennessee lama a ho thei renga a chan chu Nashville a hian chen in lian ro pui tak anei bokani ani na taka chuan Malibu in neng khai khin chuan danglam takani a in len zong ringot po hi square foot sangruk zaruk somriat pakwa ani a Franklin Copuilar taka omin aram zaw zong hi 33.5 acre ni in Miley hian kumsang ni som pasari khan $5.8 million in a leyani heta hian bedroom panga bathroom pali omin a ceiling hi fit som ni asang ani boka swimming pool hot tub te omin Miley hian thilhui de ruplam aduani chuan helai bul loka thinga sak in pakhata hian akosa thei bokang midang te chan puina Miley hi midang te tana mal somna ni turin aluang chuak na sa ema kumsang ni som pathuma phei kha chuan milar te zinga midang tana luang chuak na sa som palina ani hialani kumsang ni som pakwa kheng khan Miley Cyrus hian midang te chanpui tu pol shang lar tak som thum pakwa zet te chu a chanpui to a kumsang ni som pariat California ramka nga khan ama chen in ngei po kang cheve thoma sila Malibu Foundation te nena chengmak ta duai som thum pasari zet mai ama charity Happy Hippie Foundation kalkangin ape ni aran vulte Miley le Lime ten in chen na thu anti tu khan mitam tak chuan an ran vul song te engtin ngen ti ang ti in an lo ngai to anasa hlom hle a mahse Miley hian an ran vul song som panga zet te chu a enkol zui vekani Miley hi ran ngai na mai ani a ari rupo a chelawang ti arin theiani tin salam chi reng ngai lo vegan ani boka kumsang ni som pakwa theng khan aran vul hi ui pasari sakor pahni sakorte mini horse patni zote pathum le vok pakhat anayani hetiang ani chuan Miley hian ui chomana tan kumtin cheng noi li don aseng chin ti nani a vok enkol nan noi khat chuang le sakor pali enkol nan cheng noi som pakhat chuang aseng chin bokani Chanel Miley hian thingtlang nula atanga chor chuak ani na aza pui ngai lawa mahse tir thale manto angai na loti na ni lo designer lar ku chuak nge angai na in chen khat phei chu angai na uchuak hle boka me sang ni som pakwa khan pona alen chwa na lama Miley hian designer Chanel ku chuak a in bel na sa hle a Chanel sunglass bunin Chanel rang ka chak thui patni aur boka a t-shirt hak po Chanel ku chuak tho alani cheu bokani Chanel ku chuak angai na uchuak ve khop mai
mai Tom Ford kumsang ni som pakwa thau khan Miley hian designer lar Tom Ford uchuak vek ain belle boka New York Fashion Week sang ni som pakwa a Tom Ford fashion show a kalchumin Tom Ford uchuak veka in bela velvet coat cheng noi liman aha a kornoi khatle sing ni man silk ke kor noi khatle singa lukhum singrukman sunglass singa chuangman le velvet phei khok noi ni singa mana in bel bokani henga in cheina thom no Tom Ford uchuak man bel khom hi cheng noi som don ani hem mai cholman kumsang ni som pakwa ni puilaya cholmanga Italy lama Miley le achhiante ankal kha nasataka the darani a heti laya akopui kailin Carter tenen hun an manghawa an thenna mun nom zia an thlak po sa changin asiat mai thayani Italy achungkwa member palitan cholmang tura sumse ngai tang pui chu chengno area ta changa noi kwa velani a heta hian hotel pa ngai thenna mantelin eile in lampo insum deu taka eyangai thung Miley a unaw nu brandy le kailin Carter te ve thungero chu Il Sereno Lake Como Italy a penthouse nuam tak maya an thleng thunga he hotel a hian room som thum che a oma room a ria man hi zan khata tan cheng sing ruka changina in chana he in square foot sang ni za somnga azawa hian private dining room wet bar multimedia room le thomno da na nurson theya omboka heba ka hian hot tub le thil changkang tak tak a om che ubokani private jet Miley hi nuam sataka zinvel nuam timi ania aum zia chu private jet mangin azin fauti nani private jet mang tur hian dakar khata cheng noi thuma changa noi kwa borvel a thona len le len lauda na zirina ngai china Miley le achhiante Italy chol mangkha private jet an mangani chuan kalam le holam mana cheng noi somsari patni emo thona lian zo ka an chuang ani chuan cheng noi zani som thum panga vel an pangdon ti nani NYC Hotel Miley hi New York khopui to jingpol takani boka kumsang ni som pakwa September tha khan Miley hian Caitlin Carter chu Big Apple New York Fashion Week a ashwaya heta hian hotel changkang Greenwich Hotel a an thlengani he hotel a then man ton berpol chu zan khata tan cheng singa vel ni in hei po hi khwalzin tlem lai chawin ani a room changkang le nuam zok te zan khatja man chu cheng noi ni don ani thungani tereu manto bling Miley hian tereu lam angai na hle a manto tak tak anei cheu to boka kumsang ni som pakwa Met Gala a khan Miley hian athom no hak mil turin kereu eng nal tak maya in bela chunga chuan emerald le diamond bracelet cheng noi zatni som ni paruk man vel le diamond le emerald bengbe noi som thum manatela hengte hi Bulgari kut swakani Miley hian tlema pa ngai zok in bela du chuan The Tonight Show with Jimmy Fallon a in bel ang tekha tlem chuan amana zia dewa tlem te chawin herang ka chak le lunglungun hi noi som pathum vel chawani a tin he diamond link ngun hi noi som pangaman vel chawani bok tin jewelry lama milar tak Sydney Evans kut swak vek ani bok lirthei Miley hi lirthei chi sang sanga mu ani fawa a lirthei na izong zong po shet chian har takani alandanin Mercedes 2 Range Rover Porsche le car changkang berpol Maserati te aneyani a lirthei zinga hian amanto berchu McLaren MP4 12C ni in he lirthei manza thi chengnoi somkwa pakwa velani a kumsang ni som pali a Maserati kwachuport var alei hi noi som sari chuang manani a Porsche Cayenne le Mercedes SL 500 convertible te po hi noi som sari panga aya tozo kan ni thingtlang lama azin huna ken turchi Range Rover Sport po ala nei boka heng hi cheng noi som sari pakhata changa noi som sari panga manani tattoos Miley hian thil angai natle dang pakhat chu tattoos ani a tuna hian tattoos somli chuang nei to in ala nei bel sel mai thei bokani tattoo artist apan ber chin te chu Kadvondi Nico Basil le Dr. Wu Los Angeles te anni a chutti na manatom ngai lo Kadvondi hian achang chuan Dakar bi ina in chiara Dakar khata cheng sing khat sanga achanga sing ni sang ni vel ala china Dr. Wu ve thungero chu alema zirina in chiar ve thunga cheng sing ni sang ni vel achanga ahar sakda na zirin cheng noi sari man chuang te ani china ni Nico po hi a in chiar na man tom ber po cheng sing ni sang ni vel thawani a heng chutti nana a poisa man to za thi atam ton hle ti a jewelry kereu Miley hian kereu alom zia kan chia a in bel thwa tup zel bok reng ani a beng ver nualin beng be po a be nuala
tin ngun tam tak abun thua cheu chin bokani hei mai hi ni lo akut sung chang tina hian zung bun ala bun zui boka Miley hi designer lar tak kut suak ngai na tu ani boka hetiang chen sing liman gushi pendant le channel kut suak te tin thai angai nat big ang chi hetiang golden diamond leaf necklace Sydney Evan kut suak chen sing koman ang chi te hi adu zong ani Insoi zoina Pilates studio pawisa nei ta se mitam takin leyan chak chu Miley six packs hi ania hemilar hian taksanal tak anei theina turin athokrim mahse athorim na po hi man nei vekalani tho yoga tan le Pilates weitam tak atina a hian Miley hian hun le pawisa po aseng wala abik taka Pilates class alak na tan hian voi khat zela cheng sang sari zanga changa cheng sing khat sang riat vel aseng china kar khat chungin niruk chung la ka du chin boxi in lama insoi zoi mai athang ta zoka hetiang Pilates Cadillac reformer ang hi ama ina abun tarup maya hengman zat hi chengnoi li velani tuichen thom no designer swimsuit Miley hian ataksa nal taka omti renga du na chan pakhat chu designer swimsuit haunge hachunga ataksa nal tak phola na du wangani hetiang Chanel kut chuak swimsuit hi asiam tu te na zor chwa ma hawin ani chuan alo nei lok to china tin ejali chol aman na khan Versace kut chuak a haboka heng hi cheng sing ni sang khat man velani Miley swimsuit chi sang ang nei ve du ni chuan hetiang Chanel kut chuak wang tak mai hi leitu na sa taka anga yanga amanzat po chengwai thumvel chawani e custom vegan shoes hi ramsa emo kanran vulle mula changa siam nilo synthetic fabric sang mangin atamber chu plastic chikhat manga siamani a ramsa hum haldu pol salam chi engai lo vegetarian tenan du bi kani Miley hian pheikhok lampo angai na ema pheikhok pa ngai aya angai na chu abik taka vegan leather a changa siamani Miley hian hetianga abika siam hi sangni som pakwa Grammy Awards red carpet a abuna aming lamtoi le si chuana pheikhok hi kutnge manga mink shoes ten vegan leather lama mi big te siam sakani mink shoes te hi cheng sing thum sang sari atanga singli sanga manvel ani china chimlam chuak ani angin vegan leather cowboy boots Kathmandu hol kut chuak cheng singli sangli man abun chin bokani red carpet in China red carpet a Miley Cyrus thomno in be zong hi mantau tak ani china designer lar kut chuak ngat ani vek chin bokani kumsang ni som pakwa a isn't romantic premier na a Valentino Corfwalsen a hak moi tak maite kumsang ni som pakwa vek Vanity Fair Oscar party red carpet a hak Saint Laurent kut chuak te po kha nal takani a Miley hian red carpet a in bel jeng hi ready to wear designer couture ani tang puyani makeup Miley hian makeup nal tak mayin social tour po omlo khopina mang china ama ina in cheyemo ama chei tu polin an cheyani po in Miley hian makeup po atha kwal verenga chen khat ngai nat big ero anaya angai nat bernia an report chu glow stick illuminator Marc Jacobs siam cheng sang thum manani a lipstick sen ngai nat tak Yves Saint Laurent hi cheng sang ni zariat man velani boka mahse Miley makeup ngai nat ber chu glitter ani handbags Miley hi purse ngai na takmi ani boka aleina adan po sum amang na sale bokani ni rekhopuya Caitlyn Carter nen an chwa dunin Miley hian he Dior saddle money bag hi akhaya chengnoi ni chuang manzetani a kholaya ice coffee in chumpo in chengnoi khat singliman Versace bag a chi a akboka thil a tamdeu hlekadu chumchuan Miley hian chengnoi khat le sing khat man Goriat Saint Louis tot Paris summit siam a akchuak le mai chinani Milady News hi la subscribe ve lo te khan min lo subscribe pin notification bell lo metel ke ula chuan like le comment te kha Miley Cyrus chanchin engpawh isoi hole ang umyang chuan in zawain kunman nuam vek ule